Tangsal Sanja Jorawa, Tulashekoni Shimi Champa, our Tangmani Lama, Kolabagan Amsayo, Kungsa Bait Lahar patimungo Kwlaiwi by Thwimwrajak Khoroksa Tiprazak Sikli, Khoroknwi Tiprasa Sikla. Patimungi Yakulogologo, no Khoroktamno, Kwaiha or Shakam Nogot Langatanka Amsani Lukurok. Pia Baros, Debor Mate Benian, Deborma Mungo Khoroksa Sikli, Khoroksa Siklani Shak Asuk Hamtani Bagay, Rohojaka Borokna Agotlaji Bishakam Nogo. Tangsal Sanja Jorawa Bait Kungsao Ke, Tulashekoni Shimi Champa, our Tangmani Lama Kolabagan Amsayo, Borokni Bait Lahar patimungo Kwlaiwi by Thwimwrajak Khoroksa Tiprazak Sikli, Khoroknwi Tiprasa Sikla. Patimungi Yagologo no Khoroktamno, Puila Tulasheka Primary Hospital, Aboni Yagolo Kwaiha or Shakam Nogot Langatanka Amsani Lukurok. Pia Baros, Debor Mate Benian, Deborma Mungo Khoroksa Sikli, Khoroksa Siklani Shak Asuk Hamtani Bagay, Rohojaka Borokna Agotlaji Bishakam Nogo. Khoroktamni Nogno Kwani Champa, our Amsayo. Khungsa bai ko Khoroktham ka samani bagai Kolabagan Ekalabo English Medium School ganani lama Lahar patimungo klai khaborok patimungni koktoma mankheno agotlaji Bishakam nogo dolai thangka Lahar patimungo klaine Sikli Siklarok ni boma pufasong কিছু চেকন হতে পারবো হ্যাঁ কোন জায়গাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে Kolabagan Ekalabo English Medium আগে তোমরা করতে গেছে আজকে তুলাশিকর বাইক নিয়ে এক বাইকে তিনজন আসলো Kwani Shimi Biplop ni Kokthom Chini Khorang.